Dẫu khi wish ju go ke itawi program hai suda subelai silaza 13 December 2021 valedictory session hiza my wish ni welcome suni suni birai jo itawi chief guest Voba Joram observer come VP NPF Manipur State Unit itawi jo special guest Tolur Rocky MPS Additional SP. Jo ito program hai tikini shosho ku tas sobele. Jo moderator hai KS Rosini ye alira ini sasu paisule. Jo ito we program suta redoni ito we local catechist pui Philemon ne hai biloza lashini pa invocation hai suta redoni vashi hai pa popular kalole. Vachi Paul is kadila show next behind special song, special number Vernalin Hini Kaisule. Pavelo buju matitini, Papa Sola Ramakolo Pojusuleke. Vachi Paul, Po na Rako Masijini. Let's see you, Ramai. Nini Ipumai, my titi, let's see Puyuvani, Nicolo Sore. Ramani ipumai tidihini ipumai nautumai metal lesi pejuvanu ramani kalau hai ponbe talaju tilitali hi ramai ipumai nautumai toni fupumai khakini chapumai khakini dodo soluma vaswa shaju tili hai vidonbe ramai ana ramai ninu nautumai hiatsu do vitupuya ramai nive lesi hapuya nive khokwana puya ino tuma alihia ramai vitsu du vihana luluza wa visulu se tiju tsu du hana sukai puyani ramai leaders mai toni javu putawi 7 general conference hana hai conduct suani be ramai savani nikolo hai pausuani be talaju tilihana hi nini lesi pujuvani na tuma vitsu du vihana buluza na tuma hana ni society ha sudulu se na tuma vitsu du kai vihana ni na tuma ma alitsu hana sudalo se tiju